أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mahuli mga palanggungan namo ha agama Islam, itukbal namo in lapal-lapalan sin Islam halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yari na isab kita niyo nagbag ha amuin waktu ini iwan ha amuin tempat ini ramikyan amun kabiyak sahan sin kita niyo dahil ha panagnaan sampai pa waktu ini na lalo kami tuod magsukol sarang sukol ha amuin mga kamu amuin matuyo dumungog sinamuin mga ini program amuin pagpangadji dahil ha amuin tempat ini bangmayan kamu dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ini ni kakayahan iwan ini ni kug baya amuin tumuntot sin ilmu kasabunalan dahil diha ini biya sinamuin kabiaksahan na to pangadjian amuin pagdungugon na to biya sin waktu ini iwan biya sinamuin ha kimugdan ha adlaw ini na masi-masi kita niyo ha lauman sin amuin surah Al-Baqarah ini ni masih pa kita ni wala na tab-tab dahil haon pasal biya na sinari na mo amo na ini sa haba-haba surah laum sin Quran na adlaw ini insyaallah taala dumungog kita niyo amo insugpat sin mga pangadjian ini ni kiatukbal kaniyo sin mga limabay in adlaw ini ini magulang sin kita niyo ha ilmu iwan ha amo in umur biya kan Sheikh Yahya Muhammad na yari misambya na biya inin biya mga inkahalan niya biya mahunit na kanay biya mga magkadtukari baran-baran niya sumukawain siya na masidi wala nagbati laul sinamuin biya mga pagmatuyo niya misan bang biya mga pamuhon subay siya ini aun na misan mga tumutundan kaniya sumukawa na siya ini sibu daon makatundan iwanway karena sadya sinamuin pagpasaplag sinamun kawajiban na yari siya ini ni nagmamatuyo kaba-kaba basin waktu ini ubos maghutba diritso na siya harap mari bangmayan amuin makapag mata in kita niyo katantaan iban makarungog kamo sinamon biya mga pangadjian dahil halawm sinamon kitab sin Allah Ta'ala rin na kita magpaba itukbal ko na siya kaniyo yari intay manghud na to Sheikh Yahya Muhammad tumukbal sinamo insugpat sin pangadjian na to dahil halawm sin suratul Baqarah falyatafaddal syahadatuhu mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana li'ibadatihi wa ta'atihi wa dzakkarana bi ni'matihi wa rahmatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qailu fi muhkami tanzilih ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa qala alaihi salatu wassalam ya ayyuhan nas innallaha tayyibun wa yuhibbut tayyibin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muna salam sampurna salam iban salawat hajunjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban magsarang sukul kita pa Allah Ta'ala Tuhan amoy nagpapanjari kato niyo asupaya kita mag-ibadat magtaat kaniya himinang sindia akan niya iban lumayo sinliangan niya iban Tuhan amoy nagpatumtum kato niyo katan sin ni'mat kiarihil kato taniyo iban sin rahmat niya nagsaksi ako ay roon Tuhan do kaingdeng sin Allah tunggal isa-isa niya amoy nagparman halom sin kitab niya mahamulya parman sin Tuhan Rabbul Alamin panawag-tawag kato niyo katan panawag-tawag kay mo iban kaku kato katan sin panawag-tawag kaadilan amuin sibu in katan makhluk niya sibu dain usog ibang babae maas ibang bata nagtataat iban nagmamasyat himihinang sin kabayaan sin Tuhan iban sin simusulang sibu tiawag sin Allah Ta'ala kita katantan hangan manusia haparman niya nasabot tahin doon amoy lang niya o mga kamu manusia kaun kamu sin katan halawm sin gumi ini amuin halal tiawag kita sin Tuhan kumaun sin halal ang biyahid to suway kita mahali iban maayad ang biyahid to aun isab haram aun isab manjari kaunon iban aun di makajari kaunon asab to suway ta ingatun in halal iban haram iban suway ta tuod ingatun in makajari iban sindi makajari in mapatut kaunon iban sin mapatut tinggalan asabed to na nanaog in ayat sin Tuhan panawag-tawag hangan manusia sambatan ko usog babae na maas bata na iban sibu da in nagkakahagad nagpaparat saya patuhan iban simusulang nagkukupor patuhan sabab yan panawag-tawag kaadilan hasupaya bang dihilan sin Allah Ta'ala ni'mat iban rahmat tay maunin hinang niya kana sing kaadilan sin Tuhan bang siya upama aun sumulang di magkagad magkupur atawa magsirik patuhan ang pasya dihilan sin Tuhan siksa iban kabinsanaan kaadilan sin Tuhan kana sin wala sila miyagad sin pianawag-tawag kanila sin in Tuhan lando ing kasi iban ulung iban piatumtum kita singkatan ni'mat iban rahmat niya supaya ing kita magsarang sukul patuhan iban magtaat himinang singkabayaan iban tumangkis silyangan parman sin Tuhan nasabot kaina long sin Tuhan Rabbul Alamin ya ayyuhan nas o mga kamu manusia in panawag-tawag ini saplag kay mo iban kaku kato katantan manusia pagyanon hatihan niya tiawag kita sintuhan lang niya kulu mimma fil ardi halalan tayyiba in kaunon niyo halawm sin gumi ini diha dunya ini amuin halal amuin marayaw at ini amuin di makamula iban di makabinsana sibu da hagin hawabaran iban akal pikilan di kau kumangi sabab ini pakaungkay mo amin halal iban marayaw amuin patangkisun ko riko pakaanunsin amuin di manjari amuin haram pagbasaw in mauli beitaan kita sintuhan sined to tiawag kita papagtaaton kaniya ipahinang tuod in kabayaan niya
asupaya ing kita katungbasan niya sin kasanyangan iwan karayawan hati niya ha ginhawabaranta sampai paakal pikilanta sampai amuin katan sing kahalan tariha dunya ubusan pa kita tiagahan liangan lang niya wala tattabi'u khutuwatis syaitan ayaw tuod kamu magad ayaw kamu tuod masasat sinhubat sin syaitan pag-uusang pabitaan kita lang na innahu lakum aduun mubin in syaitan tuwi bantasin kita manusia inyan syaitan yan aduun mubin banta niya tuod yan at niya masawah matampal kahatihan mo iban kahatihan ko iban kahatihan sing kita kataan pag iyanon manusia in syaitan tuy iyan mananasat sebab na sila sanin nakasasatkan apo ta Adam iban hi apo ta Hawa sampai napagwa nila ring halom sing kasanyangan halom sin sulka kalna sin hubat nila atau panasat nila ha apo ta Adam sampai nyanan nila in amuin pianglangan sin Tuhan di ipasuok hambuk da ingkatan sin luon halom sin sulka uno-uno sampai pagkaun pag-inom katantan halal sadto kanila kulu mimma fil ardi halalan tayyiba akatan ito halal kanila marayaw katan sa amuin liangan sadya inhambuk parakala dari pasuokon sin ini kahoy wala takraba hadhihi syajara patakuna min adh-dhalimin ayaw sadya kamo magsuoksin hambuk kahoy yan hambuk kahoy ini kalna inyan laong niya mahinang kamo tauan niya at iniin sumulang sing kabayaan sin Tuhan di makad sing kabayaan sin Tuhan mahinang hambuok panganyaya patuhan kalna in Tuhan siya in mapatut agaran iban pandu niya in mapatut pagtaatan iban hinangun sin tiap-tiap hambuok deng kato kataan ini bihayad to so liangan niya ng bukyaon niya po ta Adam nasasat sila sebab sin long sin syaitan in kahuyan long niya nganan nila sa jaratul Quran nganan nila sa jaratul khuld in kahuyaon kahuy kakal bang nila makaun maka kawa sila sin kahuyaon long niya nakumakal kamuhalom sin sulwa na nasasatin na po ta Adam iban apo ta Hawa sampai karena sin marayaw in laom sulga masanyang way pagtugna way paghuwas way pag ini uno-uno katantan kumaon na sadya iban minum in katan delicious in katan masarap way roon amuin sahawihon sing katan asabit to na simuok sila sing kahoy bukan nahat simuok sampai kimaon sila sing kahoy asabit to nakakuha sila ring halam sin sulga doon na ini, piyasayo kita sin Tuhan. Ataw piyatumtum kita sin Tuhan. Betaan kita sin insaitan lang niya. Innahu lakum aduun mubin. Insaitan yan na bantan niyo sayan. Sampai hayat hambuk siyabot sin Tuhan ta. Lang niya, inna syaitana lakum adu pattakiduhu aduwa. Insaitan yan, banta niyo na hinangan niyo tuod banta. Asabi ito, doon haayat amuin siyabot ta ini. Hati ko, bang ako'y panglupan sintuanin, ayat ini, ayat hanggatos tagka numan tagwalo, sampay pa amuin sumunod kaniya. Ini ayat ini, kaya gahantod kita sin Allah, haamuin ini magad. Sin hubat, sin syaitan, atau sin sasat, sin syaitan. Suwaita, tinggalan. Haparman sin Tuhan long niya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ayaw tuod kamu magad, sin ini put step, atau sin tikang, atau sin hinang, sin syaitan. Kana in syaitan yan, banta niyo. Banta niyo, very clear tuod. Matampal napakuha nila hiyapo ta Adam iban hiyapo ta Hawa ring halom sin sulga kana sin amuin panasat nila
amuin nalinlang nila in apo ta Adam iban apo tawa naka bukan nahat simuk singkaw sampay kimaun asabit to nakakuha sila ng halom sinsuka doon ha ayat ini tiyawag kita sintuhan tarabbul alamin in kita katan manusia sampay kafir sampay musyrik sampay amuin katan sin amuin di magkakahagad atawa nagkukupur nagsisirik patuan tiyawag biya da sin panawag-tawag kato tanyo hangan manusia kita katan long niya na kaun kamu mafil ardi jami'a halalan tayyiba in kaunon niya halom sin gumini amuin halal bang bihad to aun haram subay kita mahalli aun doon halom sin dunya ini amuin di makajarita kaunon kita katan manusia in kapatutan sampay san kafir sampay pasik munafik sampay Yahudi Nasrani pagka sila manusia da sila biyak kato suway nilayad to akaronin panawag-tawag sintuhan ini sa hakana wala nagkahagad amura nagkahagad in mga bariman na mamaugbog sin iman iban Islam amo yan in hihinang nila miyamagad sila asawabiyad to in mga sila wala miyagad naaw ni sabpanis min nila in ini panawag-tawag ini sambatan ko nakaadilan bang dehilan sintuhan karayawan in mga obedient in mga miyamakad sing kabayaan sintuhan amuin nagtataat kanya himinang sindiakan niya hatihan niya kaadilan daysab in binsanaon sintuhan dihilan siksa kabinsanaan in mga wala nagkahagad atawa amuin simusulang sin kabayaan sintuhan biya na sin mga Yahudi Nasrani biya na sin mga kafir iban musyrik iman munafik inian sila katan makajari isab kaadilan teng hadarat sintuhan in binsanaon sila dihilan isab sila kabinsanaan iban amuin siksa kana sin nagdisobey sila patuhan bihayad to indagbus sin kuan wala tattabi'u khutwa si syaitan pa innahu lakum aduwwum mubin banta niyo yan subay hinangon niyo tuod banta biasin ayat siya butaka inayaon in syaitan banta niyo na hinangan niyo tuod banta bang muri hinangon banta na tanto tuod karihilan nakaw kasaan iban kalawungan biasin naghapin di kato niyo imbanos sin haram sampay in pagdagang manghilang sin pagdagang dumagdag sin pagtimbang sin pagtupong sin pagsukod parkala asili bang mo tuod atod aturon bihan sabab na siwi-siwi da hangka lugot atawa hangka ini unuya onda hangka insi da atawa tiyo-tiyo pa sumukawa inyad turi makajari bat hakyan sintay manghudta manusia biakato di makajari hinangon ang kan nahiaram in magriba hiaram in magputing hiaram in magkhayanat sin amanat hiaram in katan di makajari in haram hinangon atawa pakayon atawa amuin langgalon sing kita manusia pagkahi di makajarian ang kanain ini masa sin Nabiullah Suaib siksa in manusia sabab kana sadya simpaghilang simpagtimbang simpagtupong simpagsukod simpanghapa nila haran biya sin kaingatan sin akiban ikaw mataod magpanghapa haran manglangpas bukan sadya kaonin alta sin tao sampay patayon pen tao imano siya pagkahinila inyan na haram di ka makajari kumaunsin yan di ka mamanjarian hinangon sabab inyan hiaram sin Tuhan biya da simpagharam sin Tuhan sim mga pagganda riba simpag darang amuin maguntong ingkwan biya sin kita ta kaya nga na kaya pangadyan ta sin amin limaway adlaw yaon atawa jumaat liawayan yaon nasabot ta impagganda riba impag amuin pag ianon riban na siya iban ribal fadl
hain yaon hiyaram sintuhan di tuod makajari kana inyan dakula insiksa hirhil sin Allah Ta'ala ha maggaganda riba biya na sin ini bangyo katumtuman injunjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawakto siya nag-mi'raj kaya labayan niyan hambuk kauman imano siya inlago sintian nila biya bay inluon niya halawm sin tiyan kakitaan has inluon niya pag-asubusin Nabita Muhammad ha Jibril bang isiyo in kauman yaon bang uno sila yaon lang niya mo yan magkakaon ganda riba insiksa sintuhan nabi ay kato amunin piyangadjian taliyabayan yaon sin inta o magkakaon sing ganda riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas ini manusia magkakaon sing ganda riba na di makatindog hadlaw kiamat iban biya silin amuin panindog sinamin tao susod sin syaitan atawa kya kangog way roon panayo way pangannal biyan nalipan ka na sin pagkaon nila sin amuin pagkaon haram aswab di reak kita sintuan pakaunon kita si di hadunya ni sin pagkaon katantan halal iban marayaw bang bihayad to suway ta ingaton uno naman yung pagkaon halal uyan uno naman yung sabing pagkaon haram asupaya mahinang ta makauntain halal iban marayaw iban katinggalan tay sabin haram iban mangi amoy makadestroy sing ginhawabaran makadestroy sin akal iban pikilan biya na si mga alak biya na si mga kumaon si mga pagpanayam apos biya sin riba biya sin na dawahan si mga Yahudi, si mga Nasrani, si mga kafir, dawahan lang niya in ribayan, nabi alasan sin pagdakang lang niya innamal bay umitlo riba ahallallahu al-bay'a wa harramar riba bukan to isibu sawab hialal sin Allah Ta'ala magdagang magsambi magbi sa hiaram isab in riba inhatihan sin riba ada kala ribal fadl atawa riban nasi'a biasin amin nyari kato niwihaon na laysinsan in mga katanyan di taman jari kuanon sabab na aun hukuman aun sara amin pag-ianlong niya amuin freedom of religion bahala na in katan maghinangsing kanila kaya amin lang niya lakum dinukum waliyadin la ikraha fiddin katabayyana ar-rusdu minal ghay atihan niya way roon paglunggo way paglugos ayaw pa kanasambatan ko linggo ta bang makaluat na makalayo-layo na misanin anak tay manghud taos bawaris inaama ta di taman jari lunggoon hapatungod pag-agama sumawat tawagon ta sila hatulan panawag-tawag sin Islam biya na sin parmansintuhan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana bang kita manawag-tawag subay iban hikmat iban wisdom bihan kapandayan taktik baitaan ta inda uto bapa kaka atawa ina ama inian bihe inin halal iniin haram subay ted to hikapahati bangta pahati hon imano siya yan na subay to din agaron ta parmansintuhan amin binin kato daing hapanagnaan pasinsura amin piangadjian tabihaon ini pagnganan suratul Baqarah baitaan to kita sintuhan in kitabyan inloon niya amurain halal iban haram amurain makajari iban di amurain katansin amuin liangan atawa amuin di manjari biyeta alam sing Quran in katansin manjari atawa amin halal biyeta alam sing Quran amuin unin mapatut agaran dhalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin in kitab yan in Quran yan way sandaut way pagduaro way pagkalukaluin yan pando ha mga muttaqin ang pamyanan ka ti muttaqin bukan ma na si muttaqin pag mabuwa bukan sain ma na si muttaqin haba sa Arab amin lang niya
amuin himinangkaw tampan atawa taming deng ha pinarka jahannam. Biya dining kari mo magtaming ibang magtampan deng ha pinarka jahannam hinangon India akan sintuhan iban tangkisan inliangan niya amunay mianahan kato sintuhan Rabbul Alamin ma'nasin ngutakin pag yanon lang niya alladina yu'minuna bil ghaib amin magpaparatsaya sin ghaib amin di kakitaan hati niya magparatsaya Tuhan magparatsaya malaikat magparatsaya surga magparatsaya narka magparatsaya piyon sin Tuhan Rabbul Alamin in iman iban sin Islam harwa ayat yaun hati niya beta kato amuin papa bagbuan to din iman iban Islam pakarong kitabat inyan amurayan in halawm sin guidance in mamogbog sin iman iban mamogbog sin Islam iban umayad hayan magbogbog kaniya amurayan iban magparasaya sin adlaw akhirat beta kato hadua ayat ma'na sin muttaqin hasuwayan hasupaya clear kato katan na doon ha amoy pangadjian tabihaon ini amin pianawag-tawag sintuhan kato piyahati ing kita katantan makhluk piya panjari niya sin insubay tuod ing kaununta amuin katan halal halom sin gumi ini bang bihad to subay tatuod aniban isab iban tinggalan isab inhiaram uno naman inhiaram na oy naman usin amin hiaram beta sintuhan halom sin Quran mabanus inhiaram amuin hubbat sin setan hipananasat sin setan na biya na sin mga magpanayam apos biya na sin mga mag-inom alak biya na sin mga amuin ini hinang sin katantan amuin siyabot sin Tuhan kato asupaya takahatian biya na sin parman sin Tuhan laong niya ini laong sin Tuhan Rabbul Alamin laong niya parman niya in kita subay tuod kita humali iban tuminggal sin hiaram biya na sin laong niya biya sin mga mayta long sintuhan Rabbul Alamin hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munhaniqah mataud pin ayat ini suratul Maidah mahabain ayat beta singkatantan mural di makajari kaunon sing kita ingkatanyan haram indugo in baboy inyan hiaram yan di makajari kaingatan sing kita katantan sa mataud in amoy nakatatapok pa sa tahihinang sintao amunain mga magganda riba amunain mga amuin magpanayam apos amunain mag-inom sin makahihilo inyang katan haram di makajari tatuod kaunon suway patinggalan sin Tuhan bat inyan deng ha mga hubat sin setan atawa sasat sin setan asawab ito long sin Tuhan Rabbul Alamin long niya patinggalan kato inyan di kita pahinangon sabab inyan makabinsana kato deng hagin hawawaran paakal iban pikilan mabinsana ing kita na intuhan mo ulong kato malasa kato asawab ito bitaan kita supaya kita ri masa iwan malawong himinang sinkatan yan na subay ing kita humali ingaton tayin halal amuin makajari iban hinangunta iban kaununta di hadunya ini biyuklad sin Allah Ta'ala tiyukbal kato ing katantan yan amuin halal iban biyuklad day sa piyahati kita sinhiaram amuin di makajari patinggalan isab kato yan dahalom sing Quran katantan amurayan in magparuntungan in makapa hidayat sin Tuhan iban amuin magparuntungan adlaw akhirat in himinang sim mga yan na mga anak mga manghud amuyan in pakaradyaan mapanustod halom sing Quran beta kato pahalian in mga hiaram yan hambuok deng hamuin matampal tuod hiaram biya na sin maghilang sim mga timbangan sim mga
tupungan, si mga sukuran, inyan katantan, nakabinsa na hambuk kauman, kauman sin, ini, hambuok Nabi Allah, Shuaib, hula pagnganan Madian, hinang si manusia doon, magganda riba, iban, manghilang simpagtimbang, iban simpagtupong, iban simpagsukod, iban manghapa hakarandanan, biat tuod sindamikyan sin, naghahapin, hamuin kaingatan mo iban ako, diurungog mo iban diurungog ko, naghahapin hakahigad-higaran yan, di tuod makajari im mga biyahan yan, hinangon, batkal na inyan makabinsa na, bang paratungon sin Allah Ta'ala in siksa, si paispialayo sin Tuhan, biya sin naghapin, umat sin Nabi Allah Shuaib, bihatuin hinang, paratungan sin Allah Ta'ala sin linug, paratungan sin Allah Ta'ala sin badyu, sampai na uwos imano siya, naghihinang sinhinang yadto katantan, paratungan sin Tuhan siksa, na kalu-kalu, kabaakan tasan, inyan ayat kabaakan mo mga suratul A'raf, mga mataud surah, kaya sabutan mga suratul Hijr, inyan, yan doon nasabot, uwos sin salasila, sin Nabi Allah Lut, beitain salasila, sin Nabi Allah Shuaib iban sin umat niya, hinang nila nagpun sin haram, kaunon nila in haram manglangpas hatao, bukan sa jahat lang pason kaunin alta, sampay nyawa sin tao, lapayon nila kawaon, biada tuod sin nagahapin, kaingatan mo iban ako, diurungog mo iban diurungog ko, in nagahapin, hakahigad-higaran yan, di tuod makajari, bat banged to paratungan sin Tuhan in siksa, paratungan sin Allah Ta'ala sin siksa, labirain sin siksa, sin amin mga tao hahula, Bisaya, piaratungan sin Tuhan sin linug, piaratungan sin Tuhan sin badyo, naubo si manusia ibuhan, nabinsana kana sin pagsulang sin kabayaan sin Tuhan, wala sila dimungog, sin amuin guidance, sin pando sin Tuhan, diaak sila hipapa tangkisan, iban hipapahinang in kabayaan sin Tuhan, asabi ito rimatong kanila in siksa, iban amuin, di matong kanila in kabinsanaan, piaratong sin Tuhan, hasarab sadya sin parkala, sibi da, pang dagdag sadya, simpagtupong ibang pagtimbang, pang dagdag sadya simpagsukod, iban paghinang nila sadya sing ganda riba, biya sindi kikita mo ibang kikita ko, amoy niyan na bulakay, kahigad-higaran, amoy pag-ianon, labayan tamahapon may natdom adlaw, kikita tim pagganda riba, yan in jimajato, di hahulata, in makabuka bang paratungon sin Tuhan, in siksa, iban amuin, kabinsanaan si manusia, amuin di pahadun niya, ampain hadlaw akhirat, labi awlain siksa, iban kabinsanaan hirihil sin Tuhan tarabul alamin, na in ayat siya butta ini, hipagpatumtum, sawab inhinang sin syaitan, amo na yan in hubat niya, lukuson ka mag-inom alak, lukuson ka magpanayam apos, lukuson ka magganda riba, ang pakaw parawa hulog niya, nabi adasan si magdarang, iban magbi, inyan, wayra lang niya piagbiddaan, amin magkawasin, percentage sin amuin, ini, hat waktu sa jail lumabay, in kapatutan way roon sadto, bayaran mo in mga waktu, hat sa janalit in pagbayad, amin pagbiyanon lang niya, riban na siya, inyo bayaran mo yadto, waktu sadya, kimawa ko bihaon, after hang kapito atawa dua, atawa hang kabulan atawa ruwa, magbayad ka percentage, pila-pila na percent, in kabayaan si maggaganda riba. Inyan, na,
langgal sara patuhan di makajari misan tanganan na atawa tawagon pa long tabihan inyan ini Islamic Pawn Shop ngananta di na sa mapinda in gandaribara impag ini hinangsin amuin sibu daing riban na si Evan Ribal Fadol inyan katantan di makajari hahukuman sara sin Islam biyay kato yan very clear halom sin Quran mahamulya ang kanaing kapatutan niya in ipagsuy-suy iban pangadjian subay tuod amuin parmansintuhan iban hadis sin Nabi hasupaya imano siya makatumtum iban agad nilang kabayaan sintuhan ibang katangkisan nila in amuin liangan sintuhan dihaon na subay tuod kita mahali na mabaya ako patumtumon pataka mo ha hambuok sura amin pagyanon sin ini mga magtatapsir long niya atay sing Quran in atay sing Quran amuin surat Yasin aun din doon hayan ha surat Yasin bang ako'y panglupan sintuhan maray ayat kaanuman sin surat Yasin long sintuhan tarabbul alamin alam ahad ilaykum ya bani Adam diha ini tiyawag kita hangan bani Adam panubo hi Adam na damikyan dasan biya dasin ya ayyuhal insan biya dasin amin ya ayyuhan nas in amuin ya bani Adam salida usog babae maas bata mamamarat saya iban magkukupor musyrik iban munafik iban si mga bariman nagkakagad sibu katanyan tiyawag sila sintuhan hangan bani Adam anak kapo hi Adam long sintuhan tarabbul alamin alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adun mubin o mga anak apo Adam betaan ta sa kamo dihilan ta sa kamo hukuman diaak ta sa kamo ipapahinang ko ayaw kamo tuod magtaat pang bukod datuhan amuin Allah Ta'ala tuod di na agaron niyo sa bablong niya in syaitan yan nabantan niyo biyalikan biya dasin damikyan biya sa takain na ito hayat amuin hanggatos tagka numan tagwalo biya to rin damikyan niya doon hayat amuin surat Yasin yaon alam ahad ilaykum ya bani Adam bukod taka kamo dihilan hukuman dihilan sara atawa diaak ta kamo alla ta'budu syaitan ayaw kamo tuon magtaat ha syaitan ayaw kamo magkagad sinhubat sin syaitan dakon kamo mag-inom alak bat ubat ikarayaw ha mga kuan mataud in mga tao kay ingatan nila in mga yan awon long niya makauwat dunaon sakit di manjari ayaw paghinang nga uwat inhiyaram sintuhan di san makajari iban magpanayam apos yan in resort na yan katan makabinsana iban makarihil kalimukan halom simpaghula di yan makajari in labi awla na in manakaw in manglangpas in mangulukullo in kaunten alta sintay manghudta bukan nahat alta sampay kaon sampay panyawa nila kawaon na kawaonin alta kawaon pa sampay inyawa ipaminsana ipanguan bihan mangman nila makain alta inyan haram sayan di makajari mataod labi wala na yan mataod pa misan inhat sadya amuin ini himilang simpagtupong sinpagtimbang sinpagsukod di na makajari hambok hinang matakadam sintuhan tarabbul alamin in ummat sin Nabiullah Shuaib piaratungan sila sin amuin linog naubos sila miyatay ka na sin hinang nila sadya amuin magpangulukulo atawa amin magpanglangpas amuin manakaw amang hapa karandanan kaunin alta sintao sampay bunuon pa sila mangman nila makawa
piara tungan sin Tuhan sin siksa sa lagu-lagu na bangini marayaw in ka-review kay ingatan ta in hula piyagkuha na min pag-ianon hula Madian kauman sin Madian amo yan in kauman sin Nabi Allah Suaib inhinang sin mga manusia siulang nila yung kabayaan sin Tuhan iban sin panghindu sin Nabi wala sila nagkahagad na piaratungan sila sin Tuhan sin linog iban piaratungan sila sin Allah Ta'ala sin amuin hangin sampay na ubos sila miyatay katan kana sin pagsiksa kanila di pahadon niya tiyataw pa kanila sin Tuhan insiksa sa lagu-lagu dito hadlaw akhirat na doon ha ini tumtuma tiyawag kita sin Tuhan ubos kita liangan di kita tod papagtaaton ha saytan subay tuod Tuhan yung pagtaatan ta ang pakita iyan sin Tuhan lang niya ubos sinamin ayat yaw lang niya alam ahdilekum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin ubos lang sin Tuhan wa ani'buduni hada siratum mustaqim ako yung pagtaatan niyo ako yung pag-ibadatan niyo ako yung agaron niyo amo yan indan sa buntol-buntol sabab may tabukan mabuntol indan sin Allah Ta'ala may tabukan mabuntol kay ingatan niyo intuhan amoy nagpapanjari kato ilan intuhan amoy nag-ipat kato nagdihil kato singkatan karayawan dihadon niya biyuklad ilupa ini paghulaan ta paghinangan ta kundo paghinangan ta palas paghinangan tabay singkatan karayawan di biyuklad sintuhan ang payang katin langit yon madto pataas pito pangkat ubos ang papyana og intubig de nga taas ulan ang papyato in tumbutumbuhan riziki kato dihil sintuhan amo ning piag ipat kato labireng simpag ipat sin ina iban ama maghinang kukulangan habata-bata maghinang magpakaon maghinang gatas maghinang biugbog mistang ipakaon labireng doon hayan inhinang sintuhan piag ipat kato pakita piapan dyan singkatan yan na insapi in kabaw in kambing in manok-manok in ista yan na yung katantan tumbu-tumbuhan piapan dyan sin Allah Ta'ala yan way yan naghinang manusia in naghinang Tuhan in nagpaon hayan katan kana sin pag-ipat kato tanyo Islam kafir mu'min kafir musyrik in katang kita hangan manusia hangan anak apo Adam hangan insan in kita katantan ipat kita sintuhan singkatan karayawan sakali amo pa hinangon in magganda riba amuin magpanayam apos himinang sinliangan kumaon sin hiaram sin aun halal in katanian pag-usaha kaw paglugto kaw bangkaw mabaya pag umakaw atawa pag istakaw pagtanum kaw hinangain katanyan halal yan dihil sin Tuhan day magpahunga iban magpatuwo sing katanyan bukan damamano siya bukan kita in kita tumakad na hadya kita hinangon ta sadya inamuin pagtaat patuhan paghinang sing kabayaan niya dihayan indagbus niya sinamuin kahalan long sintuhan wa ani buduni hada siratum mustaqim ako in pagtag-ipon ninyo amo yan indan mabuntol kana mayta in katan piapan jari kita sintuhan us ipat kita piakaon kita dihilan kita singkatan kalalakihan tariha dunya ini sampai pakayon tayan dahon pa adlaw akhirat dihilan kita singkasanyangan amo yan indan mabuntol in magtaat patuhan in magsarang sukul kaniya hinangun india akan niya tangkisan inliangan niya hada siratum mustaqim na in sumuyod ayat halomsin amuin atay sing Quran amin sura Yasin pagyanon uno long niya walakad adalla minkum jibillan kathiran apalam takunu taqilun
way na manus tuod, manusya, deng ha mga insan, deng ha mga manusya, deng ha bani Adam, adalla minkum jibillan kathiran, khalkan kathiran, insanan kathiran, way na manus, long sintuhan, apalam takuno takilun, may taway ka akal niyo, wala niyo ka napakain akal niyo, tiag atod sinhal si manusya, amin liyaong sintuhan, amin wala kimugdan, wala miyagad singkarayaan sintuhan, walakad adalla minkum jibillan kathiran, apalam takuno takilun, may taway roon kayan akka niyo, wala niyo kan piyakain akka niyo, inpikilan niyo, na subay tuod pa kayon bang bihad to, uning biya din kaki magpakay, tinggalan in hiram sintuhan, kauna hindi akan sintuhan ipakaon kay mo amin long niya, uno-uno na halom sin gumiin ni amuin, halalang payiban, amuin payibing kaunon mo, abin marayaw, di makamulasin baran mo iban akal mo, iban pikilan mo, amunin kaunon mo, amunin imbeta sintuhan, ampay makamula, ayaw ko magkaon, uno, kataan sin hiyaram, kataan sin sasat sin saitan, kataan sin hiyaram, kataan sin di makadjari, yan liangan sintuhan, ayaw ni pagkaunan, na biyada sin mga kuan, biyada sin mga amuin, ini sambatan ko, mga moral yan, siyabot san sintuhan, way humawa ayat, Suratul Maida, siyabot sintuhan, hurrimat alaykumul maitatu, waddamu, walahmul khinjiri, wama uhilla li ghairillahi bi, wal munhaniqatu, wal mawqudatu, wal mutaraddiyatu, wan natihatu, wama akalas sabu'u illa ma jakkaitum, wama dhubiha alan nusub, wa antastaqsimu bil azlam, dhalikum fisqa, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum, fala takhsawhum wakhsawni, umus wal yutimma ni'mati alaykum, umus beta sinto amin long niya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina, mahaba to din ayat, halom singko nagbaita sin hiyaram, biya da sin way namanus halom sing Quran namin hiyaram, amo hadjatin ingaton ta, inhialal iban hiyaram, ingaton inhialal hasupaya amin hinangunta, paglugtuan tabihan, ang paingaton tayong hiyaram, supaya isab katinggalan, biyayad to, nakita ko yung sumunod sin ayat, haatay sin Quran, Suratul Yasin, long sintuhan tarabbul alamin, pag-uwas betad, nalaong ingkamatauran si mano siya, kana sinwala piya kay inakal ibang pikilan, wala tiyali india akan ibang sinliangan, piya pagsibu-sibu, piya paglamod-lamo kay na, sibu din haram ibang halal, piya paglamod, hinang na, kiwan na, mangman sadya makapaaksin, ingat nila ikarayaw, di tuan hikarayaw, ikabinsa na, batliangan sintuhan, napag-uwasan pa kita baitaan, sintuhan, ini pag-uwasin niya ulong niya, hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun, amo na sa inilong niya, yan nalong ng jahannam, amo inilong niya janji kanyo, islawha al-yawma bima kuntum takfurun, kita mo, nasod na ka matupapin ka jahannam, amo hindi niyo pagkahakaran, piyagkupuran niyo, sud na kamo adlaw ini madtubihan, amo yan yung piyagkupuran niyo, di niyo pagkahakaran, yan na, napag-uhusyad to, yaon na kaw, ipasuron na kaw palam sinapinarka dyan na, kaya ngatan niyo, sinyad to, amin, dihilan na sintuhan, amuin hukuman, sara, ataw amuin desisyon, sinmano siya, amuin magtataat, iban magmamasyat, magtataat lang sintuhan, sadakta, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, bunal kalong niya, sud na kamadpalam sinsur ka, kana sinhinang mo, inkapir long niya, na kadibda, puting mo, inhinang mo yan katantan, puting, ba't pakita kita, hamano siya,
wala mo tiyali in hadis, hindo kay mo sinjunjunganta. Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Wala mo hinang. So, inhinang mo, nagpakita-kita ka, iwan nagparungog-dungog, nagjihad, ba't yanon maisog? Pag-uwos, nag-alim-alim, ba't yanon maingat? Pag-uwos, ampa na, nagsarak ka, nagdihil, nagbangon masjid, nagbangon sakali pakita-kita, to'y hamano siya, nalang sintuhan lang niya, na inyan, baka niya to, puting mo. Wala ko naghinang ka na sintuhan kabag inyat mo ka na simano siya. Ipagpakita-kita mo hamano siya. Asabi ito lang sintuhan. Nalaw niya, puting mo. Ang patiyagin malaikat na utungan niyo ba? Larukan niyo pa pinalka dyan nam. Paunahan niyo yung bayho. Ay, kau na atingga dawa. Magjijihad, alim, sakali pasuron pa pinalka dyan nam. Kana sinwala nakaamoy niyat. Wala miyagad simpando sinjunjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasabab yadto napya suod pa lang sinapinarka jahannam. Pag-uwos yan, mga anak, mga manghod, dungukan niyo ba yung ayat sumunod? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Adlaw yadto, amin makukom, nakhtimu ala afwahihim. At inatumbukan na mo na, butangan na mo na, in simod nila sintumbok. Asupayari na makabisara. Para hungonin simod, amin maingat magdaawa. Maingat mamisarahan, para hungon sintuhan. Di napabisarahon. Isiyo na mamisarahan. Watukalli na aydihim. Ini mamisara, hapatuhan, amunain, lima nila. Watashhadu arjuluhum. Magna, amuin, magsaksi na inuno nila, insike nila. Bukan sadya, kataan, intuhan di kumawa third person, hinangon saksi, di tuadlaw akhirat, di, baransin mano siya, yaon, amuin hinangon sintuhan papagsaksiun, insimud, in lima, in tainga, in mata, lang sin lima ako'y nagulin, lang sin sika ako'y miyanaw, lang sin tainga diungog ko, lang sin matakita ko, lang sin ilong kehamutan ko, inkatan sin anggaw ta, si manusia, pabisarahun sin Tuhan hadlaw akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum, bima kanu ya'malun, sininang hinang nila, bima kanu yaksibu, bima kanu yaksibun, amuyad to inhinang nila, kuanbihan, na bukan third person, bukan mano siya kimain Tuhan sumaksi, ha mga malaikat, amin report si mga malaikat, diara, inkawaon sin Tuhan, amo na imbaran sin tao, amuin, ini, hinangon saksi, inanggaw ta nila, nalong si mano siya, may tako isabihan, may tako sumaksi, sin lamod da kao, mabinsana, nalong niya, pebisara kulong niya, pebisara kami sinamin, nagpapanjari ka, werong mahinang, sabi ng Allah Ta'ala, amoin powerful, amoin kawasa, amoin makapagbaya, amoin adil, di magpanganyaya, na mga anak, mga manghud, suway tatuod halian in katanyan, suway tatuod ingaton marayaw, bang unutuod in kahalansin, amuin parkala, yan, biyaway ta kato sintuhan, sambatan ko panagnaan pa sin suratul Baqarah, yan nariyeta sintuhan, in magparuntungan da, in halong da sin guidance, na amo na in nagkakahagad atawa kimakawa guidance, pando deng halom sing Quran, iban sila rayan in magparuntungan, damikyan da sin junjunganta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balikan ta sampay mura-murahan mamemorize sin mga kamo nagdurungog in hadis sin junjungan ta Rasulullah, laong niya taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tarillu ba'di abada, kitaballah wa sunnati abdu alaihima bin nawajid. Tinggalan ko atawa binin ko na kanyo in uno
in dua parakala yan. Amo ning kitab sintuhan, parman sintuhan, nag-akadiban sin parman biasata. Iban sin hadis sin nabi. Bangyan imbogbukan nyo, di ka mumig. Deng haamuin pandu sin Quran iban hadis, na long niya di natuod ka mo malawang forever. Halom sin guidance na hadjakaw, halom sin pandu na hadjakaw, na sa babyad to, di akan kita sin junjungan ta Rasulullah. Abdu alayhima bin nawajid. Kutkutan nyo simbugang. Bukan ipakutkut sin ipon. Ipakutkut simbugang. Hasupaya makandos yan kinaya. Sin parog bukan tuod gato. Sin junjungan ta Rasulullah in Quran iban hadis. Biada sin parman sin Tuhan beta kato apanagnaan. Sin suratul Baqarah. Na ayaw kita magdaot, ayaw kita magkalukalu, ayaw kita magduwa-ruwa. Suway amo na sadyain yan. Ampay mano siya sambatan ko, amuin biada kato tanyo ini, magtug magbati, iban mag-ihi magintaw, iban magkalawong, iban magkakurik, iban magkalupa, iban magpakatumtum, mano siya kita katan. Di manjari hinangon reference hatungod pagtaat pagibadat patuhan suway sa Quran iban hadis amo yan ampay mano siya ko no in mga ulama biakato mga kakuruhan magnasihat magbangkawaon niya reng haparman sintuhan nasibo da sakitan kay da sapi hambali maliki hanapi in mga ulama katantan yan hangkan yan napopular sila biada kanda amuin mga ulama na kauna katantan piyag sabot biada si mga ini siyabot sintuhan astagfirullah siyabot sin mga amuin historian in mga ulama yang katan way sarab niya ruwaing tema sin mga siya piyag kahagaran sila sin manusia iban nabantog siya hadarat sin manusia kalna iniakad nila parman sin Tuhan iban sin hadis sin nabi biya na sin imam nasabot ka inayon sapi ka hambali ka maliki ka hanapi ka siyo na amoy mga ulama katan nagdasin pang Hindu sin Islam nabantog amuin nagpopular sila o yan sabab dukaing deng sin iniakad nila parman sintuhan iban hadis sin nabi. So, impanawag-tawag ko ha mga kaanakan kamanghuran umat Islam na simingod kita ha mga ulama amuin magkaharad amuin bogbuhan tuod in parman sintuhan iban hadis sin nabi amuyan in di kita malawong salama-lama bihayan ini kahaupuan niya sin pangadyan tabihaon ini ampain syaitan mga anak mga manghud bantatayin syaitan iyan kita sintuhan hipapahinang tuod gato bantain yan bat in mga yan wayroon hinang nila ruwaing dengsin manglimog manghiluhala amuin mangman kaw mara pa pinarka jahannam mangman nila marakaw madto pa pinarka jahannam aun iban nila dito halom sinapinarka jahannam na supay kitari magkahagad ampay nagnasihat kato mga anak mga manghud bukon nasihat sinamuin kita manusia nasihat sin Tuhan ta iban nasihat sin nabita suway amuyanin akarunta asupaya kita nyuri malawong iban di masa bang aun kiasaan aun kialaungan na ando tumawag ako kato katantan na awla-awling ginhawaran ko magtawbat kita niyo patuhan sabab ka na magtawbat na long sinabita na biya sinwala na kahinang singkasaan mga yuk kita singkaampunan sintuhan hasupayain kita na mura-murahan hadlaw akhirat iyanon kita na bunal kaw sud na kaw madtupalawon sin suruga kana sinhinang mo ayaw ko to magkahagad sinamin dinayon in parman sintuhan yan imiyan di makasudsul ka bang bukon kaulungan sintuhan intaw magtataat patuhan himihinang sindia akan timatang kisilyangan kaulungan sintuhan tumtuman niyo di yan maputas inulong sintuhan hata magtataat ibang mag-ibadat kaniya himihinang sindia akan ibang timatangkis
sinliangan niya. Amurayad tuin, hati ko, biya mga pangadyan tabihaon, na di na ako magpahawa, ganapan tanyuman, hapangadyan tanyo hasusungon, bangkit arihilan pasintuhan, umul, iwan kawasa, iwan gaos, insyaallah ta'ala, aqulu qawli hada, wa astaghfirullah al-azim li, walakum, waliwalidayya, waliwalidikum, pastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Yato na mga palangungan na mo, haakama Islam, in pangadyaan, tiukbal sin magulang na to, amo in pangadyaan dahil ang Quran, murah-murahan pa pagmumpaatun kato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, dunya, iban akhirat, in mga kaya tukbal niya hay doon, lando tuod biya mga masawa, in lasa, sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo hapanagnaan siya but niya in iuper sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon niya biya kato in amuin papangaon kaunon kita niyo sin amuin ini kakaon halal amuin yanughara sin Allah ta'ala kato niyo maripawawaw sin amuin gumiini serta na diyang kita niyo amuin di isab kita niyo pakaunon sin amuin mga kataan sin amuin kakaon amuin ini ni haram amuin ini ni piyang larangan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya in kita niyo salamat ingin hawabaran na hindi hawabaw sin gumi sampai kita niyo padlaw akhirat amo mayroon tamaktauktuk sin ginahawabaran na to amo in katan amo in ini ni malano dahil mga kaharam-haraman in amon biya mga pangaon-kaon na to ingin hawabaran na to in pagamal ibadat na to in mga yad to amon ini ni kiyarihil niya hain doon biya mga pangadjian dan tuod biya mga masawa murah-murahan pa pagmumpaatun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala mura kuman nakapini namun hati niya ini ni asalin biya kato ini na ini matawad pakarayawan amon di kita pagkansuban sin karayawan na asal biya nahan na inyad to piyang hindayaw ray sab kalakiha ini ni piyang hindayaw sinamuin mga kamatauran amun mano siya be ka to labi awnain Allah taala makasi malasa sinamun mga kita amuin bang maghinang marayaw amuin kabayaan ni mataud inhinang na bihayaon misan be mga be na hatin taud sing karayawan kaya tukbal kaya pasawa ka to sumukawa na masimpasay kita matawad intawad ta na mga yu pagitarain kaniya amuin ini dua abang man taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin mga diwog na to iban papagmumpaaton kato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala parwaahan ta kanya bang mansin Allah ta'ala taymaon hakatan ni namuin mga ini ni pangadjian kaya tukbal niya fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا يا الله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukur.